Pamirsa pemerintah Kabupaten Badung sampun duke rien ngewentenin web live streaming area traffic control system utawi ATCS ring sajroning nyelahin arus lalu lintas. Nanging ring galah ungkuran kawentenan web inucap nenten malesida kepanggih oleh kramane. Kepala Dinas Perhubungan Badung Ana Agung Ngurah Rai Yuda Dharma Mausang kuentenan web inucap kantun ngarepin piko betur kantun kabecikang. Dishub Kabupaten Badung Matutang yening rauhe mangkin kantun kemargiang permajaan web. Dane ngaptiang risampun permajaan side kapuputang live streaming indik ATCS side kawigunayang anutin tetujon nyane. Nyanging kantos mangkin durung wenten gatre janten indik permajaan punike katinasang antuk kabecikang. Dishub nugesang yening samian web miwah aplikasi anggen ring perangkat daerah patut ngelintangin proses pembuatan sanika ajuang majeng Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo pinake pengampu komunikasi dan informatika. Ana Agung Ngurah Rai Yuda Dharma Taler Mausang sadurung nyane web live streaming punike kekaryanin oleh rekanan ATCS utawi pihak ketiga. Melarapan kuentenan permajaan web samian penataan pacang kelaksanayang oleh Diskominfo. Parwata Bali Pos Nguningayang.